Stigla sam u dio wellness centra koji je posebno opremljen za fizikalnu terapiju, a sa mnom je Petra, magistra fizioterapije. Petra, dobar dan. Dobar dan. Pa kakvi su to sve aparati ovdje oko mene? Eto, imamo svakakvih aparata, nešto standardnih, nešto modernih. Prvi aparat nam je radiofrekvencija ili još popularnije zvan tekar, koji se radi uz pomoć dvije elektrode. Prva elektroda nam zagrijava površinsko tkivo, ide 2 do 3 cm duboko u tkivo, a druga elektroda nam je nešto dublje, ona ide do 9 cm unutra u tkivo i time liječi tkivo. Znači, s ovim aparatom obuhvatimo kompletno sve, i mišiće, i krvne žile, i ligamente, tetive mišića, samu čahoru zgloba. Taj aparat nam najčešće koriste ljudi koji imaju one moderne probleme u zdravstvu zbog sjedenja što na poslu, što u autu, što pred televizorom. Najčešće nam se obraćaju klijenti koji imaju kroničnu bol u vratu, kroničnu bol u križima ili neki čak imaju bol u kuku, koljenu. Uglavnom svaki zglob, svaki dio tijela osim lica možemo tretirati sa tim aparatom. Da li ovaj aparat koriste sportaši? Naravno, ovaj aparat nam je namijenjen za svu populaciju, osim naravno djece koje su još u fazi rasta. Mogu koristiti starije osobe, osobe svih dobi, ali kod sportaša idemo sa malo jačim intenzitetom. Recimo ako je ozljeda u stražnjoj loži, koja se često dešava zbog nedostatka istezanja i takvih stvari, onda i ta toplina koju aparat radi i to zagrijavanje pomaže da se ubrzano zacijeli taj mišić. Ovaj aparat nam je udarni val, kojega se neki pacijenti boje zato što je on blago neugodan za pacijenta, što je normalno da bi on imao svoj učinak. Najčešće ga koristimo kod kalcifikata u ramenu, petnog trna i teniskog lakta. A zašto ovaj pištolj? Ovaj pištolj nam služi, to nam je aplikator terapije koji u sebi unutra ima metak. Glava nam ide na tijelo pacijenta i sa glavom pištolja se obrađuje dio koji pacijenta boli. Ovaj aparat je magnetska indukcija, ona radi na tehnologiji koju je izmislio još Nikola Tesla. U glavi aparata nam je elektromagnetna zavojnica koja odašilje elektromagnetne valove i time radi terapiju i radi na tkivo, pospješuje cijeljenje tkiva, regeneraciju tkiva i samim time brže cijeljenje. Ova glava, imamo 6 zglobova na ruci i ta glava se stavlja na tijelo, na točku koja najviše našeg klijenta, pacijenta boli. Centar glave se stavlja na najbolniju točku i uz pomoć vibracija i blagih udaraca glava odašilje elektromagnetne valove u tkivo pacijenta. Najčešći korisnici tog aparata su opet ljudi koji imaju nekakve kronične tegobe, koji imaju bol u ramenu, bol u vratu, bol u križima, bol u koljenu, bol u kuku. Nijedan drugi aparat im recimo nije pomogao. Ovaj aparat najčešće već nakon prve aplikacije vidimo nekako poboljšanje i smanjenje bolova. Ovaj aparat nam je 3 u 1. To je aparat koji ima procedure koje su standard naše fizikalne terapije. To su nam laser, ultrazvuk te elektroterapija. Elektroterapija postoji u obliku tensa, postoji u obliku jedinamskih struja, interferentnih struja te elektrostimulacije. Petra, ovdje ste nabrojili sve vrhunske aparate. Ja moram priznati da sam bila na onom zadnjem aparatu, mislim da ste rekli magnetska indukcija. Tako je. Ja imam stvarno bolove u vratnoj kralježnici i zapravo u vratu mislim da sam se upravo prepoznala u ovom dijelu gdje pričate da su to moderne bolesti, kompjuter, auto i ostalo. Šta mislite, šta bi meni još bilo da ja na danas se još bacim na jednu terapiju? Pa eto, mislim da ste nam vi savršen kandidat da isprobate radiofrekvenciju ili tekar, i ako vam je magnetska indukcija pomogla, ako ste vidjeli napredak nakon samo jednog tretmana, ne bi bilo loše ponoviti ga još jednom.